Tuguhaye ikaze wowe ukurikiye amakuru n'ibiganiro tukugezaho umwanya ku wundi. Ubu rero udukurikira ukaba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, tuguha ikaze kandi tugushishikariza kuba uwa mbere mu gukanda abone cyangwa subscribe, maze ukazajya uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tuba tukugezaho umwanya ku wundi. Wowe rero udukurikira tukugezaho amakuru abatandukanye aba arimo aravugwa muri politike ndetse no mu makuru ajyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, n'amakuru aba arimo aragenda avugwa mu bitangaza amakuru bitandukanye, amakuru tuba tugenda tubagezaho yagiye avugwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri Afurika, nko mu karere k'ibiyaga bigari, aho twavugaho u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Tugaha ikaze rero wowe udukurikiye aho waba uherereye hose, waba uri muri Amerika, muri Tanzania, muri Australia ndetse n'ahandi hatandukanye, upfa kuba gusa ukurikira amakuru yacu kuri chaîne yacu ya Bisobanukirwe Official. Tugaha ikaze rero mu makuru yacu tugiye guhera yarimo haravugwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho rero amakuru adushikira muri aka kanya atwereka ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi bitameranye neza mu buryo bujyanye n'umutekano. Tugaha ikaze rero mu makuru yacu nk'uko twari tubikubwiye, tugiye kuyahera mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi murabizi ko mu gihe gishize hamaze iminsi havugwa amagambo atari meza yabashije kugaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yakomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda agishinja ko ngo cyaba giteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ndetse aganashinja u Rwanda ko ngo rwaba arufasha umutwe wa M23 ukomeje guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atibagiwe ndetse n'umutwe wa Red Tabara ukomeje guteza umutekano muke igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yaragaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 21 Mutarama 2024, ubwo yarari mu nama n'urubyiruko muri Afurika, mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, yashishikarije urubyiruko rw'u Rwanda ngo kuba rwakwifashishwa mu rwego rwo guhirika ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda buyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru rero atumviswe neza n'abayobozi b'u Rwanda harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame. Uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarashishikarije urubyiruko rw'u Rwanda arubwira ko ngo ruboshywe muri Afurika, arushishikariza kwifashishwa ngo babe babasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo buyobowe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akomeza gushinja u Rwanda avuga ko u Rwanda ngo rwaba rutera inkunga umutwe wa Red Tabara werutse guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ihana urubibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi byaje gushyirwa ahabona n'umuvugizi wa leta ya Kongo, aho yagaragaje ko uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara waba ukorera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu gihe gishize ngo waje gusaba ko wahabwa uburenganzira bwo gusubizwa iwabo mu gihugu cy'amavuko aricyo cy'u Burundi. Amakuru yacu rero aragaruka ku ibaruwa yandikiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ayandikiwe n'umuvukanyi w'u Burundi cyangwa se umunyagihugu w'umurundi, aho rero yagarutse ku buryo umukuru w'igihugu cy'u Burundi hakomeje kwitwara mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu muvukanyi w'umurundi yanditse iyi kete nk'uko tubizi mu Burundi cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi ibaruwa bayita ikete, akaba rero uyu mubanyi w'umurundi yarayanditse agira ngo agaragaze ibyo Evariste Ndayishimiye yaba arimo arakora mu karere k'ibiyaga bigari ko bitarimo biragaragaza isura nziza haba mu Burundi ndetse no ku bayobozi ba Afurika muri rusange.
uyu mubanyi yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi mu bihe bitandukanye, aho yakomeje kuvuga ko u Rwanda rwakomeje kubaho ruhangana n'u Burundi mu bijyanye n'umutekano. Uyu mubanyi yagarutse cyane ku mubano waranze u Rwanda n'u Burundi mu bihe byahise, agaruka mu gihe cy'abami Kongo iyo ubwami bw'u Rwanda bwabaga butoye umwami mushya, habagaho gushyamirana hagati y'ubwami bw'u Burundi ndetse n'ubwami bw'u Rwanda. Uyu mubanyi kandi yavuze ko mu Rwanda ngo haje kugaragara ingoma yitwa Nanze u Burundi. Iyi ngoma rero bivuga ko ngo mu gihe u Rwanda rwabaga rutoye umwami mushyashya, Burundi bwateraga u Rwanda, kandi ngo mu gihe u Burundi nabwo bwabaga bugize umwami mushya, u Rwanda rwateraga u Burundi. Gusa ngo ibi ntago byagaragaraga nk'ubushotoranyi cyangwa se intambara, ahubwo byagaragaraga ko ngo ufite ububasha agomba kubwereka mugenzi we. Uyu mubanyi kandi yakomeje gushimangira ko u Rwanda n'u Burundi ari igihugu kimwe, kuko ari ibihugu urebye bibanye mu buryo busanzwe, haba mu bijyanye n'umuco ndetse n'akaranga nk'uko abivuga mu gihugu cye cy'u Burundi ndetse no mu rurimi rw'Ikirundi. Uyu mubanyi kandi yagarutse ku mubano w'abayobozi b'u Rwanda n'u Burundi, aho yagarutse mu myaka ya za 60 cyangwa se mu 1960, aho abaperezida b'ibi bihugu byombi bakomeje kubana ndetse rimwe na rimwe bakagerageza gutsitsurana cyangwa se gushotorana, ariko ho bitari cyane. Yagarutse cyane ku mubano waranze u Rwanda n'u Burundi guhera mu mwaka w'2005, aho rero u Rwanda n'u Burundi bitabashije kugaragara nk'aho bibanye neza, aho u Burundi byagaragara ngo bushyigikiye abasize bakoze jenoside mu Rwanda, harimo na FDLR muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Burundi bukomeza gushinjwa ko bwaba bucumbikiye bamwe mu bakomeje kugira urwo ruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yaho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akaba yaraje gufunga imipaka yamuhuzaga n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu bitangaza amakuru bitandukanye muri Afurika ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ngo byaje gutungurana ubwo yaje gupfa atarangije manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko byagiye bitangazwa. Nyuma rero nibwo yaje gusimburwa na Evariste Ndayishimiye, gusa baje kujya bahana agahenge hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nibwo rero haje kugaragara ikibazo cy'uko haje kuba kudeta mu gihugu cy'u Burundi yari yatutumbye, maze abaje kuba ngo bategura iyo kudeta bakaza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda harimo na Hussein Rajabu, bivuga ko kugeza amagingo aya ngo yabacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba nta makuru yizewe abigaragaza. Nyuma yaho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kujya ku butegetsi, nawe kandi yaje kugaragara nk'udahana umwuka muzima na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame. Evariste Ndayishimiye nawe rero byaje kugeraho afunga imipaka imuhuza na leta y'u Rwanda, ibyaje kubabaza abaturanyi bacu batandukanye, ababanye b'Abarundi ndetse n'Abanyarwanda. Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka mu gihe gishize, aho yaje gushinja u Rwanda ko ngo rwaba rufasha ngo Red Tabara cyangwa se umutwe witwaje intwaro wakomeje guteza umutekano muke muri iki gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi. Leta y'u Rwanda ibyo yakomeje kubihakana kugeza ubwo ndetse mu bihe bishize yaje gufata zimwe mu nyeshyamba za Red Tabara cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara, ubwo wagaragaraga ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko, maze leta y'u Rwanda ibashyikiriza leta y'u Burundi. Leta ya Kongo mu gihe gishize ihagarariwe n'uyu muvugizi wa leta ya Kongo yagaragaje ko ngo izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara waba ukomeje kugaragara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Burundi rero yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda,
kubera ko iki gihugu ngo gikomeza gushaka ngo gufasha abashaka guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Uyu mubanyi rero w'umurundi mwikete yanditse yavuze ko muri ikete itaha azakomeza abandanya ashikiriza uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi bikomeje kubana. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, tuzongera mukomeze mugire ibihe byiza.